MLA Kunhen company Tokiba neba, do Chatlaga, resign Tokiba, Madam say, a quick kid, Manipur Prasana, Hangma Tai, but Chief Minister, Haptama Lake, the Bagitu Kayamu, Wabra, Ehoi. I do Kaibigan no Manipur integrity, Pio Haina, it's in now meditation, quieting out of to do neba. Ulemele Paul, Hoina Heidi is say, I do get to Kaikre, separated or Rabanina, separate administration, Katang PBU, Lauto PU, do not later high reba. Honorable Lemele Paulinal Hokip, Oirabasu, AG Hokipka, Hene, Ehoji tribe certificate to Yingbu, AG Fazana Tadone, Act of Parliament, original Manipuri tribes, Ama Oina, Hoji Tadone. Aduka Honorable CM Sangasi Power the Masa Wangang Griba. Karigi maram gi ma design to hibra, but as per the resignation letter, so ma mathanda voluntarily to bra pressure the to bra habidi ma dagi amata tadri ba ekoi gi lamda di thado tribe ne ai kukinate se ama thamjaninge to khai tai ge hai ba yaw ra ba taraba su MLA pu paulun la gumba yaw ra ba su moi gi agenda du de ekoi chat ka dobra or kanse hai ba agenda da chat sara Sigi say koi isai gi hangba mathau taye ba sigi discussion sidi lamtang hampir patagi oine tokjeri CM na resign to matunda ngasi pa wa amatanga ante bagi CM to bisi kari marang no habi wafum jumana ngasi pok to pundu to bagi marang ni pawnim hokip na oriba hokip siga man oriba hokip siga kena bakara lei habi ki wafum su lamtang no pundu pire mayama na kari pundu i habi wafum sina to mayam pundu tamin nursi so matam amadu da Irang se karmai na ho budagi hai taradi it all started with mob ki violence to pudagi thok pane ba adudagi nongmei kutlai ubadagi adugi mob ki lakpadagi tang ahum evening dagi imphal da meitei mob nasu muka retaliation lakpadagi maram duna communal se meitei versus kuki oina tholak pane ba so non cookies tribals non naga mayam so loi so eba mapunsida kuki oidaba mar mapunsida kuki oidaba zomi adugumba phau so khreba imphal dagi tanthok pagi maram duna moising su kuki natrabasu atokpa kari leiba dagi haira kansida moise separate administration duda kuki ga pullaga tarmira adi phabra haina adugi romda changeba so first thing MLA Honorable MLA Paulinal Hokip Oirabasu AG Hokipka Henei Ehoji tribe certificate to Yingbu AG Fazana Tadone Act of Parliament original Manipuri tribes Ama Oina Ehoji Tadone so Sagay basis the clan or same Hunga surname basis the Kukine or high Robatara di Chapmanava just because we share the same surname or the same village no na khoi bukuki ne haira adi city sigi khangdok pangam de bagi maram sina handaki sigi irang se complex oi han bane ba administratively 68 subdivision ga 16 districts oina khaidok jarapasu manipur gi 1894 da 22,000 square kilometer di length na leiri ba 22,327 kilometer length na leiri ba adu gi lam dune ba khoi ichine naw meitei sing na yamna thawa yaw na kaibi ganu thugai bi ganu haina emotionally attached oiba that 22,000 square kilometer du ne ba adu kaibi ganu manipur integrity nga pio haina ichine naw meitei sing na khwaiding ngaw jabu adu gi du ne ba so Adwai ki matang juda Honorable MLA Paulinal Hoina Hairi ise adu gitu kai kre separated oi Rabanina separate administration Katang PBU Lauto PU adu natana later haire ba ki matang juda ai update oi de adu gitu langani maram de political party se zati based to banna tabnina so Manipur su out of 19 reserve scheduled tribe ki reserve manung da BJP se 7 8 9 lay phangri bani na adugumba unnecessary gumba yamna highly political kaino blame or adugumba di ay kaya changning de adugumba di moina walaw ngangning bagi pangang dangang ba wane adugumba di ay reject to he I totally condemn the statement and I also strongly reject the statement given by the MPO from the Trinamool Congress. Manipur
की लमददी एदी थादो ट्राइब ने ए कुकी नते से अमा थमजनिंगे Paulinal Hokip su just because we share the same surname Hokip animak oibay maram duna kuki ne na hekta thonjil labani na mistaken identity lakpadagi sige crisis ne so matam amadu da irang se karmay na hobadagi hay taradi it all started with mob ki violence to pudagi thok pane ba adudagi nongmay kutlay ubadagi adugi mob ki lakpadagi tang ahum evening dagi imphal da meitei mob na su muka retaliation lakpadagi maram duna communal se meitei versus kuki oina tholak pane ba so non cookies tribals non naga mayam so loi so eba mapunsi da kuki oidaba mar mapunsi da kuki oidaba zomi adugumba phau so khreba imphal dagi tanthok pagi maram duna moising su kuki natrabasu atokpa kari leibadagi haira kansida moise separate administration duda kuki ga pullaga tarmira adi phabra haina adugi romda changneba so first thing MLA honorable MLA Paulinal Hokip oirabasu egi Hokip ga khenai ekhoi gi tribe certificate su yingbiu egi di fazana thadou ne act of parliament original Manipuri tribes ama oina ekhoi di thadou ne so sagei basis da plan or same minister nongthombam birena sigi se akhoi bu imphal ga tanthok gibani na separated oi han khrabani na central government na administration to pibiro haidana kanna kaino to hibane ba so if you go back Manipur history da Manipur adu 22,000 square kilometer asom dana mauda dana asom da kaino zirida makhata na Tuivai river da Mizoram ga thangna wasida sigi se kaidana na ba Manipur se intake oina thamse haibase akhoi aduda lamda adugi kolaba lamduda takiba mi mayam jingse kana ra akhoi thidok pa mathau ta he ba akhoi hojik phau bada ina yengba di adugi lam 22,000 square kilometer gi lamda tariba mi peoples land lebak adu tariba mi peoples adu kana ra adu kari gi khatna bra haibase akhoi thidok pa mathau ta he ba khatna badi Zati ni ki khat na ba se handak ki sina ihan han ban na te ba kuki ga meitei se mamang de su 30 years manung da kuki ga thadau towi kuki ga pangan kuki ga naga tori pangan ga meitei to ne do handak ki sina meitei ga kuki ne ba so the mind to do na laser ba tar ba su adu ki pulli ba Manipur du da khat na ba du kana ro hai ba se akoi thidok pa mathau ta ye ba hoji khat na ba mob de gi mob violence de gi na communal lakra pamatung da kari lakpadagi hojik nomai da paukhum pinare then armed conflict lakre ba armed conflict se ekhoi micham praja na ekhoi na khamba yadabani na sarkar da taini ba mathau tare ba because sarkar government se alpha and omega ne bahoba loisin ba adugi dum takra bane state gi kaino se kana law and order se kana na paibra hai tara di India constitution matungina law and order tae ba why he have to resign that evening one day before the kangba mathau tai ba so atmain to duna Manipur praja mayam se koi yam singse adu Manipur kaino 22,000 square kilometer Manipur to khai tai ge hai ba yaw ra batar ba su MLA pu Paulinal gumba yaw ra ba su moi ki agenda du de koi chat ka dawra or kanse hai ba agenda da chat sara Sigi se koi isa gi hangba mathau tae ba we need community understanding zati makhei sing se Manipur tribe kontra mari lei aduga meitei panga kontra tarup ne ba Nepali kontra tare ne ba sim makhei sing se community understanding laktringai phau sida koi dosa ta gani ba so I want to appeal Manipur praja mayam aina irrespective of zati religious political line adu kauthok piraga Manipur irang tungning ba dum lei hanadagi adum lei hojik dum lakhi gani irang to ba kangbu sing du da koi violence to ba kangbu or disturb to no ba kangbu sing du support to the bida koi isa na gyan taraga side low the bida ngasai humanity ama approach to the mutual coexistence peaceful coexistence to the especially non-Kuki non-Naga tribes like Thado tribes like Mar, tribes like Zomi, tribes like Mizo, sigumba hana may tiga understanding like nadi. Violence to ba kangbu
ni hatpa khotpa tongni ba kangbu de ko na deal to khagani law will take its own course haina ad adumai na di tham either represented by the chief minister or the sai governor. interpretation to the chatloi gumse ba Congress na constitutional crisis le hai ta radi Kapil Sibal Congress ya hey acho usang yam le ba Supreme Court gi they will go that very day itself ngasimak na chalani ba if there is any breakdown hoi he na hey bane ba Congress di moi chalani ba Supreme Court ta chalaga breakdown le hai da ni ba smai na praja mayam mislead to ni ngai to raga law du mayam du da interpret to gumse ba so karigumba leader of the house later na karmai na assembly du saman to ki gani ba who will lead the house adu gidu leader of the house yaud na governor na mathanda noi gi left oi kre haina mathanda ko ba ya de ba sigi pot su constitutional interpretation kadai da lebra adu gidu ai na hangbai wan ne ba koi na justification to ba gi wan na te ba so adu gidu leira adi phajana takpio ba mayam de da khang de ba mi sem de takpio ba constitutional breakdown di karai da lebra si sine ba mana Manipur gi si sida center khatang da tai na ba yabra Honorable CM do na karigi leina karigi resign to bra center na forcefully to bata adi replacement phalak thagani ba aduga Honorable CM se ngasi phawbada ma se wangang dri ba karigi maram gi ma resign to hibra but as per the resignation letter he have mentioned many national and state interests gi matungina tobang amde haina mana resignation thagat leba So, ma mathandas voluntarily tobra pressure da tobra hai bidi ma dagi amata tadri ba ekhoy. He resigns on what ground ma ekhoy di tadri except that points mari mga piba natana ekhoy tadri ba. So it is too early for the people of Manipur to predict and to judge. So tang mapandane ma resignation tori say how can you expect to bring a consensus when there are lots of division and you have been meeting in all kaino mayam do Kodri legislative party leader meeting ko gani adu ko ba matung da leader khan ba matung da di ma oirani hai gani ba adu ehoina karigino hojik honorable chief minister na khuddak ta one day before the mana assembly meeting ko akan se da mana masana resign to ga with a law accompanied by ni kaya da no ba ni MLA kunhen accompany to ki ba ne ba adu chatlaga resign to ki ba maram se ehoi khid Manipur prajana hangba mathau tai ba chief minister hapta ma leite ba gidu kaya mu wabra ekoi ma last 20 months they What's your opinion? Please tell me. egi opinion didi honorable CM dagi tadri ba what I have heard is magi resignation to the border fencing to na tobio hai re narco terrorist to na taltho hai infiltration taltho hai simayam singki points national interest man thagat le ba simayam tobi de bagi pen de bagi maram ogedra hai na di edi khalle ba So he has not issued a single statement. Praise mayam na hangaga chatpiro hango ba madagi. Why you have to speak here and say constitutional crisis le haina? Mayam se dum pakat ni ngai gida magta tobi bra. He has just relinquished the office 3 days. Numit hong katang ngai riba. You just can't expect BJP to come up with the alternative because BJP na moy na mabulo thok pa already. Replacement ko na tharakani ba. So we have to think, hitang gyanta na hangi se isa sa gyanta na hangse Manipur praja mayam sing se emotional da chat gumse ba CMD legani leisu leiri hoji caretaker oina pairi ba ma se in the alternative arrange lakringai mamang da so sina constitutional violate to haira di Congress Kapil Sibal tharaga chatlo na dum chatle dudi ngasi mag chatlo hoji mag chatlo kay chat tabra Manipur praja gi namak na kaiba leiri community understanding ama mathau tae wa jati kuding ma ngasai hai idune sigi lamsida tare ba mi sigi mi sing se karai da ta khibra se khoi thidok pa mathau tae ba duga aduma yam sing du understanding le kenge power the problem le gani ba suppose som sai ki kukina buffer zone hai ba suppose brother Daichui di Tamenglong de gi lakne ma ki damak ta buffer le te ba so can you say there is buffer zone for the chinga tamji khaine kra hai ba ya de ba because ma ki damak ta Irangi community conflicting party da yaw da buni ma ki damak ta buffer zone leite ba infal su lab sijina ba yai chingchu sijina ba yai ba so buffer zone is only for two groups adu community ani singi du kaino ne ba kaseng na di kaino gi wan ne ba artificial man made barrier ne ba adu gi du le hai wi do BJP na su toning da na to wa soy da na oiram gani maram di article 355 how impose toning da ba
Honorable Prime Minister na no confidence motion Parliament da thangat pa matam da Manipur da President rule tararak Congress na impose to hi hai na condemn to hi ba su mayam le hojik situation sina political interest si hen na national security interest na Honorable Chief Minister na resign to ba matam du da iriba pikhat liba na narco terrorist mayam muthat ningai or border infiltration mayam checkin ningai border fencing expedite to ningai adu mayam panba gi maram du na national security interest ta Honorable Chief Minister se resign to hi bane hai bado hojik president rule na pitai khoi na di BJP na resign to han bane khot bane hai na hai rabasu Honorable Chief Minister dagi kari amata laktri bani na hojik phau bada ma gi official statement lakta bani na khoi yam hangoi ba rabasu yam na rek to roi gum se yam na pam da popular government mandate BJP na leina president rule lai hai besidi chumme adubu Honorable Chief Minister na pukhat liba issue mayam do state khatang gi interest na tarabani na national interest phau yo khrabani na national interest na su sigi adugi matung na Chief Minister mana budget session laktngai mamang da si mayam sing se ngon da do sa ta kre hai raga national interest da resignation to be do central na su consider to wa oiram gani hai na di ai di thajai laroi sarkar na president rule impose raga shanti lakado ba pot na te kana no khatna ba party do khatna da ba yaw do ba kangbu sok pa do kanara haina thido ga community ani se understanding lakngai pauda ekhoi se military na eibu hojik kuki ne haira ga maitai na mistakenly identity do kuki ne khal aga eibu imphal da season han ba yadra ba gumbo do ei kuki na te sing na haidok pa matung da su ei laka consider normalize non kuki non naga ekhoi gumba imphal da lakpa season ba capital ama admain to ra consider normalcy lakani sarkar na nampu sapu de president rule impose or normalcy lakado banate adu mayam do security escort piragal normalcy lakado banate hana leiriba Manipur 22,000 square kilometer na leiriba Manipur peoples mayam indigenous mayam singi zati ama rongmega thado ga meite rongmega meite irrespective mutually ekoi understanding ama puthok tengai phau di force na di restoration su puroi so ekoi kitang sing na kanaga no Manipur gi mi aseng ba mi hai na thido consider ekoi understanding si athu bada plan se kamai na horokibno kuki singna karamba wakhalon degi karamba degi kamai taraga secretary kibno tumana tajarege habegi wakhalon asila kibno side kari kam punching chipege habegi maramda lanjantang na mayek singna pondopile video suicide relation jarage